O te tue whātala whātu le tātua te rumalau whāwhonga le whaopopongo tala whau mai Sāmoa mō nei fwoi asolua o se mai le whāwhonga. O le asonga fōle vai asole nei na wheloa ia tuai sui o le tumalo sa whata mua mua ma sa whata lua a tuai masui o li ma whaipule o si umu. E whaatala no le tufanga e le malo le se 4 miliona Tala le na tutongi mai le malo New Zealand mo le tumalo sa whata ma si umu, ona o le whata mala na maango toilo lato vaso e sue, e ngātai whalo le tumalo. O le aungo le wheilo inga, ina i wha malama le malo le whainga e whati noi le tu whaino le se leni. E le wheilo inga na wha e loa e le whionga le li pānemia, le whionga le laule le maali e tōpala te wau fose shmet, e le wheilo inga malau tu stala le wha i unga le vaiaso. Wa mai o na pāsia le kāpeneta le tuwhaino le seleni, ma o le a tuwhai tangata te to tasi, o se whainga wa manatu e le kāpeneta, o le a tōwhusia ma te tuso mai tangata uma le wha soa nao le seleni. Na whasiringi e le tofia le tūmalo, e atu ia pu al toa, wa maali li fo iei li tūmalo i le fuawhanga wa tu whantasi le komiti, sau no tu ia, o lona foita le tanunga, e nao sa whata lava e te tau o na maua le lato se leni, o nao sa whata wa mae ana wha maho ni e su enga, ia a fiango de siu manga, e mafo mai i le mangoto o lewa su e New Zealand. Na i tau foi, e le ia a fia si umu i su enga na wha tino, peitai o le wao fia ma si umu, ai o le a lea whai na le tūlanga. Peitai na sau no foi tu ia, wa mae o na wha i lo ato, masalo o le tausanga fau, e mawai lea whamanu ianga. O lo te ena e le sunga a Taylor Crichton, tua inga wa whaia e leo e whaasanga ia te ia, o le umie whala au whasaina, ma le whauru whalena nā mai i Sāmoa ia whala au whasaina. O le vaiasole nei na tu ina tuai le tāna sanga Crichton, e le whamsinonga maulunga ina ua toe wala aulana mta upu. O Crichton o lo tua i e lona whaoru whale whaasol tula whono mai o loa e le whaatangai te tono Sāmoa, e pe o aisa ina na nai tono pepa ila, ma tui te tono se pusa moa. O le whainga malanga Lady Naomi wha mai Amerika Sāmoa, na maua ele vaianga le tiute i se pusa moa, o loo tui nei te tono le tasi tesi ma le whakilo kalama le mamafa, o se tanga pepa ila o le aisa. E wha mōlianga le tua leo o lo mōlia ai whauru whale nā mai o whala au whasaina, o le silua mōlianga o le umia leo whala au whasaina, mai o le masina o kuso le tausanga fau, o le a mata su e ila na mata upu, ai o le a tau fia pia o ia i le whale pui. O polo ia le whaamsina sili i a sa tiusi Mativa Perese, le tu inato tusi tau fie i mōli mau to lua, mai le tu ua o le atanu, ona o loo mo mie le whaamsinonga e te tau o na mōli mau le mata upu, ali tu malo whaleali li numero mo mua. O le polo inga, ona e o mai i le so, e le i maua lava ia mōli mau to lua, sa samania le whaamsinonga maawalunga, e te tau ono o ane le whaamsinonga e mōli mau le mata upu, ma o ia foi mōli mau e tō lua, na tā ua ele mōli mau le pangatele a lema, na ia mōli mau wina le tu ina atu ia ia sui o le komitia le whaipule o le tūmalo, ia se leni i le vaitau o le whaingapa lota. Wa mahe o na sainia e o lo mo mia tusi sahamania, na mōli ia ina ia o ane i lumo le whamasinonga. Na whaalia tunga lunga o le whamasina sele, e whaatatau i le fiu e su e ia mōli mau e tō lua, e na ia toe wha lia muli ane, o le maua i la ui e toa lua, e fōringa mai o se fuawhanga o whawhau le lei, ona o se fuawhanga ina ia la aloha e su enga o le mata opo. Mai o tui nā toi whai ma le polo inga le whaamsina sili, i le loa ia sili, ina ia whesoa swani ane i le tua leo, i le tausa i lia o ia mō le mau e toa lua. O le mata opo le nea le tūmalo whale ali le numero mua, wa maadi le uma i tue lua e teu le mata opo matoe ave i tua. Peitai na whaui la vea le tua le HRPP, ona o wha mao ninga i wha atatau i tupe, na tui natu i le na tangi,
le whionga vui lan selo Tala meko. Mai o le tausanga le tua le HRPP, nei uai ina toe te ena le whaamasinonga, le toe ave tua le mata opu, ai toe wha wau iai ia su enga. Ua whaamanino mai le teitai o le atunuu, le whionga le lauli le maa le topola te fosi, le tūlanga o lo iai le fuafuanga, sa whaata atia mai e le whainga malo taluai, mo le awina mai lea o se isi vae su iai le va o le Lady Naomi Tolu, e a fua o no tūlanga ua wha le tonu. Sau no le whionga le li pāle mia, o lo iai ni su enga o lo whaatino i le tūlanga tau i le saonga le mua le vaa, e whai malangai i le vaa o polu ma le motu tele sa la whai. Wa whai lo mai le minister o ngā ruenga te tele, o ia foi o le whionga le sui pāle mia, to e lupe po mulinuku on semo, e whaatatau i le vaa lea na whaape au mai, o lo iai nisi su enga la iti o lo wha mai o na whaatino iai. Na whaadia foi le teitai o le malo, wa tele fesili i le tūtau i le saonga le mua lea vaa, e whe malanga i le vao motu e lua. Peo na sila fia na whaalawi lua i le whainga malo taluai le whionga le minister sa whea ngai ma lea mtanga ruenga, o le vaa le e tusolon tau ma le luasa fumaltasi tesi ma le 5 miliona Tala, ma o se vaa e tala whiunga luna sawa, ma mawhai o na malanga i isa vai, ma toi foi mai mō le umi e na o le 30 i le 30 ma le 5 minute. Sau no le whionga le pandemia, e le te tau ono tātou wōtau ma te mate e le vai nuu a polimatai ma o polo, e whaisi ma tau tia, mai o tātou waa foi o loo iai i le te milenei, e tasi lava ai o le waa lea o loo fuafue au meia, e le iai se te mino tātou wha o ngā mua i tu i ngā waa, ma o le tuma ale leo le mata opo. O le waa na fuafue au wina mai au se tālia, o lo wha tupe mai i tupe wha la puputonga waa Sāmoa. O le wha moe na wha tā tia mai ele whainga malo tarua ia Iuni e nei o mai le masina iulai o le tausanga le nei wa lama whai u ona siake ma folau mai loi Sāmoa. O tala fowia manu i tele ni asu si o tātua tunu wha soifoia.